Kat port anaway, may nihilata port an makat asing aki miraso hermano. Nya sohta katana kan pasar ham hist hapstaniu akawak jawin miraso marst oyan makaw kharux takin arst aswap hanyan hupanagak provincia nakat port anu kamarakyo. Hermano sutimasti kamisa hermano. Wali kikullaka Carla Chicasa Nayan Satijaja Isidro Blanco, ¿no? Hermano Isidro hayaya kipan Wali kunanta win bisport anawait. Wali kikullakita Hiwasajala Waitana Xatoquero, Kunateja Marcaro Chicasa Aliñani Sasina. Balik port anawaita. Cauca provincia port anawait. Nayaja Port Anahuaytano, que ya provincia Los Andes, que tercera sección municipal Batalla Suxatoquipa. Ajá. Kun hamakis que esa provincia Los Andes hermano. Los Andes Suxatoquinja Maucaja. Isnacht Ataskiu, Kunateja, que tercera sección municipal Batalla Sucaja. Chiquiraquiwa, Mamarampi, Pocantawaraki, Kunateja, Piscatunca, Posini Maranak. Ajá. Ukamakipan inasa makita kablokyo na kakut hawaichi nukat inasahan ni hamatin pakto sinya pakan ukamaran pakto si waikaraki. Hijab lo que utas ka kita hermano. Kuata Anta tagis kita. utas ka kyu kuya kita. Na yasa ukamarakiwa bisikleta tahal kamay hutawara. Kayo ke hala no ita kuma. Kunate hiwasan enak tayo sa wakisirakina ka tercera sección municipal ka Chukalla provincia Murillo ka chaka lugaran. Awis pa chaka ukanaka pakto ya wakisirakiu ka tayo hiwasa uksarok port awarak tan hajuk kamat. Ayo kamakipan tiwasa kaport anuaitan wa kunate chikasa nyaw sa waitan kuna te hilanakar kuya kanakaro wisa katum tirak sa tokita sa Balik hermano, kunam tawin bisport anuaitan kamaktum tirka. tum tiri halani waitan upanakam pisak sa tokit pacha kamis kun kamakisiptas hilanak kuya kanaka sa tokit waitat asinyani kapirt asiwanyan awis pacha nakaku kamakirakia awis kunate awis mau kapilla sinyana kas toto sinyana kas uthi ukanaka mau kahani kirakiu aski kiraki ukatawa anchichito rasana na yaha marcaro arum tawan munta awit shaha batallas marcar hal nokt anyan port anyan Balik. a ver batallas marcan anchichito rasana con ateja halal anyan y kaukneri teja a ver uksar hotjoyo pesca centrales agrarias con ateja central agraria Carhuiza Huancuyo Camaraki Suriki Unión Catavi Camaraki Chachacumani. Hay como que partitunca posini subcentrales, como que positunca pacalconi comunidades, como que kimsacalco distrito supanacararum tawañana xatoquipach, hilana cuyacana como que con florasip tuxatoquino manacañawa uyuanak ñachinta papachatawa, inas awasiroja por jata manakira kipico ta awasiroja pacheng maukita ja tayakira ki waira kira ki apasiwa jaraka yukamaki karakiu. Akahla uksatokin hay magipatanaha. No la jaka ja maukita la segunda sección la uksatoquina maukita ja yaksa purian manakira ki akawaira ja tasin. Ka batal markan uksan ja kunsi batal markan uksan hanira kiu. Hanira kiu ha yukamat. Ha yukamaki anchito rasana y komaki pansti akan kasina chita. Arum tay manraktan wa kunateh institución umako uksataipiro kunateh panaka churu sawil tawarakisto hiwasaru uksatoqina halu kamakipan arkulakita Bernarda Kumaraki Alejandra Esther Kumaraki Kulakita Andrea Flores Tonconi Panakaru Salet Atarak Panakaja Cultura de Paz Sasawaya Panakaja Narakata Sarate Sipkak Kunam Tawim Panakaja Kuyakanakaja Askin Hama Panakaja Yakata Panya Patak Chekasahan Kuyakanakaja Makita Taki Chasita Panya Patak Ukataki Panaka Walich Amanchasip Kata Panakaru Saksatokit Pacha Amanchasip Kakim Sataraki Panakaros Ayo kamakipan ti kuat halawara kijani kulakita Carla inas makitumaro aksatokin pinyasira Balik. Kanais halawara kijani uhichaja kaisa provincia la riqueza toqueri wasa como takachika lugar anakai kama hiwasa ernaktas karaktan como corresponsal kuat takachika lugar anakaru hiwasa purt araktan ha kuat tukachika lugar anakan ha hilana kuyakanaka awis pachanaka ha aroto kitaki wintasif hani tumak ukakta sasina katahu panaka ha arum tanip kita tapi am tasip kita tapi sasawi sepirakia ayo kamakipan ti segunda sección Guanay, Uxatoquero Port Awañani, con la teja ka distrito San Juan de Chayana, Uxatoquero, y Camaraki, Cauteja, comunidad Pablo Maya, Ucamaraki, Umapalca, Amaguaya, Camaraki, Chacapa, Camaraki, Choclia, Uxateca, Ucamaraki, cooperativa minera de 6 de octubre, limitada, la fabulosa Uxatoquero Port Awañani, Uxanay, Upanaca Jual, Irnacht Abranchitura, San Radito Pasa, con Tahupanaca, Irnacht Abgerita, y Nauxan Radito, Panaca, Wainoct Asipre, Quata Upanaca Jual, Irnacht Abgerita, y Naupanaca Uxatoquen, Ucata Upanaca Roja, Halel Tawaitana, Manaka Irnacht Asipkaki, Masasina. Amiataja, Tumpart Asknawa, Arumt Asknawa, Mainikamsa, Pachauña Port Anual. Hermano Isidro. Ña poner aquí ya hasta caja
Fiscal por esa raforita te Ukamawa. Hermano Isidro, muchas gracias. Wali pin humat humas irnak tantah yati winakam tak tap tasin kakita ukamata yati nyata marca chirinagar kun hamas con municipio nakan sarant atas gerak. Muchas gracias hermano Isidro Blanco. Wali ki kulyakita Carla jotirurunwa kotasin kanyani Wali. komaki pansti kunate kaya batallas markat pacho ya kache kaluganan markat pacho wasa kaya tuwina kampi chikay tasin kanyani. Wali ki hilana kulyakanaka take manaka hawaki chawim chikay tasin nakaro dialogando ka waki chawim chikay tasin naka manakasti wali ki jutiro waki chaw kamay jutiro waki chawin waki chikay tasin kanyani. Wali ki muchas gracias. Gracias hermano Isidro hayal atatawa. Hilana kulyakana komat hilana kulyakana gampi saruskip awaitan hupanaka provincia nakat port anawaya paraki. Sarant awahapana yampe harur kama panay haruru hawil atap harakta. Kitinakas port animuna parak radio San Gabriel Toquera kapash pawaki chawiroja takini hawil atap harakta programa abierto libro kamawak sa toqena humanakar katok anyatak amunakas kanstenyan arstanyan haluka waki chawin kasin hilana kulyakanak. Halalakipan na yampe harur kama panay hikisinka. Radio San Gabriel Digital.